wanasomeshwa na wazazi wao vizuri kabisa, lakini wanasahau kuwatunza na kuwalea wazazi wao waliowasomesha. Muda mwingine unakuta mzazi amefanya juhudi kubwa, amelima viazi, kuna wengine wanapika hata pombe ili mtoto aweze kusoma. Lakini mtoto akishafanikiwa, ametoka, amepata kazi, ana pesa, anamsahau kabisa mzazi wake ambaye amepambania mpaka ameweza kufanikiwa na kufikia mafanikio yote aliyokuwa nayo. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, wale ambao tuna tabia za namna hiyo, watoto tumewatelekeza, wazazi wanahangaika, hawana chakula, hawana mavazi, wengine hata wa kuwatunza hakuna. Unakuta mzazi ni mzee, katika uzee wake anahangaika, hakuna hata mtu mmoja ambaye anamwangalia. Jamani, tutazificha wapi sura zetu sisi watoto wenye tabia kama hizo? Kwa hiyo wote tuliopo na wote wenye tabia kama hizo, na waombeni tuache, tuwarudie wazazi wetu, tuwatunze kama wao walivyotutunza, tuwapambanie kama wao walivyotupambania mpaka tumefikia mafanikio haya tuliyopo.